rainy cause dimoso pa khitu pa lo u gumi phu tpha ta oda kota khe ho tni ko ba go ba thasa cheiwi wa sewe ge Federal FM ta so tni pa phla we ni lo apukwi le dotama ji du ya ge water re ta kle u ho ba le khe u gdu le ta lo ga to lo le ga to I ta u ta go tholi ho be he ke lo ba sa ko so o wo hi ko phlo de u do ta kota khe ni lo hi phu ko pho le ko khe no ko to no ba khwe lo ta le hi phu ko pho le ata u de pha u we dimoso mi tho de pa CDM ku te pa ma ta phu de ga te we ge ba phla we ni lo apukwi khi to khi sit ni sa tho pe la ma sha pu bi le yi kho la ble ba khi ti pwa lo u gumi phu de pha le ba khi tu I le ga to I he ke o ke so le adu to wo ho khu ta ta gi ko u we ni lo awe ti khi tu phe apukwi ni la ma sha pu ni lo yi kho la lo khi he ke su du to wo phe ta si ta la ta si khi la ga to lo ka tu ga da ke bu wo da so to le de le li le ga to I du ba tha sa chei wi ba bwa se we tni wo ta u mu ni lo ta le chei ni phe ka li u ga to lo we a ni lo aso to po ni sa ba we lo le le ta ka la nwi tho cha gi lo ko wo phu ta ga te we ni lo